Jawab tu sa kajam-jaman na makajina na sulibat. Saka tutsua kajam-jaman na uraca supui na kainua samas imazai tua pina sasvaritan na teblin. Imazai tua tapuruka tu un makayan imazai tua itakaran patu tapuruka tu sepaca karan. 历代志下16章1节到14节。犹大跟以色列交战。犹大王亚撒在位的第36年，以色列王巴沙侵犯犹大，在拉玛族垒设防，目的要切断进出犹大的一切交通。于是亚撒王把圣殿和王宫宝库里的金银都运到大马士革，到叙利亚王便哈达那里，对他说：我们的长辈曾经是盟友，让我们也结盟吧。这些金子和银子是送给你的礼物，请你跟以色列的巴沙王解除盟约，使他不得不从我的领土把军队撤走。便哈达同意亚撒的建议，就派他的统帅领军去攻打以色列的城镇。他们攻下了以云、但、亚伯、马加以及所有在拿佛他利储藏货物的城镇。巴沙王听到所发生的事，立刻停止建筑拉玛的堡垒，丢下那里的工程。于是亚撒王召集犹大各地的人丁，把巴沙在拉玛所用的石头木材都运去修筑加巴和米斯巴城。先见哈拿尼，那时哈拿尼先去见亚撒王，对他说：你依靠叙利亚王，不依靠上主你的上帝，所以以色列王的军队都逃跑了。以前古时和利比亚不是有强大的军队吗？又有许多战车和骑兵吗？可是你依靠上主，他就使你胜过他们。上主看顾全世界，赐力量给他忠诚的人。这件事你做得很愚笨，所以从现在起，你将不断地遭遇战乱。亚撒听了非常气愤，就把先见关起来。同时亚撒开始虐待一些人民。亚撒统治的结束，亚撒在位期间所发生的事全部记载在犹大和以色列王史上。亚撒作王的第39年，因患了严重的脚病而瘸腿。即使在那时候，他也没有祈求上主的帮助，只去求问医生。2年后他死了，葬在大卫城他事先为自己凿好的石墓里，人用香料和香油涂抹他的尸体，又生了一堆大火向他致哀。哀求开暖什么Satu处阿信阿布罗开马在段西瓦嘎兰，上主看顾全世界，赐力量给对他忠诚的人。这件事你做得很愚笨，所以从现在起，你将不断地遭遇战乱。历代志下16章9节。都从嘎达达曼阿西尼布巴达湾亚撒的愚笨。我乱你亚撒。亚撒的一生可说跌宕起伏，对事情的处理态度前后判若两人。亚撒的生命转折是从以色列王巴沙在拉玛族垒设防，预备大规模侵略犹大开始。早先在面对古时100万大军时，亚撒首先做的是求告上主的帮助。在听到先知的预言后，他也立即实行宗教改革，带领人民归向上主。但如今亚撒面对以色列进逼，却转而寻求叙利亚王的帮忙，甚至以圣殿和王宫的金银做礼物送给盟友。亚撒的行动引来先见哈拿尼的提醒，上主看顾全世界，赐力量给他忠诚的人。这件事你做得很愚笨，所以从现在起，
你将不断的遭遇战乱。历代志下16章9节。以前亚撒听到先知亚撒利亚的提醒，立刻以行动正面回应。如今不仅不听先见哈拿尼的话，还把他关起来，甚至虐待人民。最后亚撒的晚年以严重的脚病而瘸腿告终，成为他人生最后的写照。早年亚撒选择寻求上主，纵使敌军大举压境，也能靠主得胜。晚年亚撒选择走自己的路，以收买盟军的方式防止以色列的侵略。外交手段看似聪明，但从上帝的眼光来看，却愚笨不堪。因为亚撒的选择将与兄弟之邦结仇，并养大叙利亚的胃口，对犹大可说后患无穷。正如先见哈拿尼所预言，犹大将不断遭遇战乱。有一位弟兄因夫妻不和睦而寻求牧师的帮助。夫妻冲突的最大因素就是他常听信朋友的谗言，导致夫妻关系更恶化。经过几次辅导，弟兄察觉自己的问题，决定不再与那些朋友往来，并试着与太太好好沟通。为了让夫妻关系更好，他也决定参加洗礼前的造就班，受洗加入教会。一切似乎都往好的方向前进。没有想到在一次夫妻口角中，他又回去寻求朋友的慰藉，导致夫妻俩爆发更激烈的冲突。教会长子第一时间介入处理，避免双方冲突扩大。没想到太太无法接受先生的对待，放了一把火将先生的工厂烧了。这把火不只烧了工厂，亦毁了家庭。从此弟兄也不再踏进教会了。有时候错误的判断只是一下子，但造成的遗憾却是一辈子。就像亚撒原本全心寻求上帝，后来却自以为聪明，不再信靠上帝，最后以遗憾告终。在每个世代，上帝都在寻求愿意以悔改与敬畏来回应他的人。愿我们都能谨慎寻求他，不让憾事有机会发生。现在都说个jaman-jaman asini palawangatan tuamana nguruan ni yasa tiayaw. Ay choa nguruan no ya marim toa cemas. Seorang makiparain toa cemas. Tingna ya kiparain toa kine kacawana salingan tiayaw. Sakatijen madirikin pasabari de tiayaw. Izuano kemina malitin toa cemas. Izuano kemina malitin toa tasi taiswa kine kacawan. Izuano seorang metin. Izuano pasuri vaitin. Izuano puci medetin. Saka tusu pasamarau tianuti na palarangatan. Ana pasulivai ya cau toa ta kama cemas. Tara izua si cebungan toa si serapai. Saka tijen na kuanukati na kipaporingau. Tusua jita ya martumali-malianga. Ini yang kata kemelan to anangwa to na kuya. Lakwa amina cemas manari makaya pasabi toa nangwa toa na kuya. Saka titi na kuanukati na kilaroi toa manapadazeka tenua tia cemas aparorau tanga. Sianga nuikati na sumupu aparorau toa mana kai nua cemas. Ini kati na rimakaya seka kezen toa tia sauran tia toa cemas. Para makenu kiparengitin toa ikacawan toa tia salingan. Kiparentin toa tia kinunumang. Kiparentin toa tia kipuvarungan toa naneman manga. Saka tia taurai. Saka tia arimi na iswa tia kama cemas. Asini pazazikat asini turu tia nuitin na mapolat. Saka latina na kemelang. Latina na kipa seitani tia toa cemas. Kika kezengi nakuya marim toa mana pitsuru noa cemas. Satia kijajaran na parorau latina na leide toa mana varung noa cemas. Ayakana dimikiki tia pasamarau imazai toa asini paputarwan tu soka jaman-jaman. Satu so asini paki nemenem. 在每一次遭遇困难的时候，我愿意选择信靠上帝，
让他成为最坚强的盟友吗？现在都说个teman-teman aruta kigalui kinmen latina gamalu kinmen ayakana pasamarau kainuli。亲爱的主，求你帮助我，使我不靠自己的小聪明行事，在每一件事上只认定你是我的力量与帮助，帮助我时刻寻求你，并在生活中聆听你的声音，使我走在合你心意的道路上。奉主的名祈祷，阿们。Mali-mali tu soka teman-teman, nama kaya namin siya silang sumupo kilaro ito. Mana sinipada jika tenwa tiya cemat. Latina nakipaparang nga pararaw to mana papusawan papuvarung no cemas. Lekati nakipaparang nga to tiya kematsawan to tiya sipatsunan. Nama kaya na talango sa kamaya maita to varong akipaparang to tiya cemas. Nuna matazwa manaroi ramandati to mana lingaw no cemas saka nama kaitina na makaparay to mana varong kinuman no cemas ayakana pasamaraw saka mali-mali no izo ikan na malunga kusinupuan lamuna na pazakatanga saka mali-mali latina na suliva tutswa kini adawan taja ping an